servizzi għal ħadd ħliefek. Natukom merħba għal programm ieħor minn din is-sensiela ħadd ħliefek. Jien għandi vizzju ngħid programm għal podcast irrid ngħid, għal podcast ieħor għal xandirata oħra li nagħmlu kuntatt magħkom illi minn ġimgħa l-ġimgħa issa tibdew tiddiskutu magħna, tkellmuna. Morna vera tajjeb flow il-programm għamiltu ħafna kuntatt magħna u vera ħadna pjaċir nitkellmu magħkom anki dwar is-servizz illi joffri anki saħansitra fita. Servizzi ma jispiċċaw qatt hawnhekk u llum għandna suġġetti ieħor interessanti ħafna. Suġġetti li jiena ħadd pjaċir nagħmel ir-riċerka għalih dan il-programm u nintaqa' ma' persuni u nifhem dinja oħra. Lingwa oħra. Ħanurikom xi ħaġa. Mela. Għandi di fidi. X'inhi din? Din hija il-Braille. Il-Braille lingwa oħra illi hija speċjalizzata ħafna għal persuni illi huma nieqsin mid-dawl. Jew inkella persuna partikolari dil-ġimgħa qalt li jiena m'iniex nieqsa mid-dawl, qalt li jiena għamja, qalt li jien ma nara xejn. Jiġifieri hemm ċertu grad, hemm ċertu livell kif nirreferu għaliha din il-biċċa tax-xogħol, però llum ħanitalmu ħafna aktar il għaliex jekk xejn dan il-podcast huwa mezz ta' għarfien, mezz ta' edukazzjoni għal persuni li bħali rrid nitgħallem ħafna aktar. Mela, il-Braille. X'inhu il-Braille? U kif isir il-Braille? Kif jiġi printjat? Din hija pereżempju 3D print fuq magħmula apposta, imqabża. U dawn huma kollha mistoqsijiet li ħankun qed nistaqsi minn hawn u ftit ieħor. Fl-ewwel parti tal-programm tagħna għandna persuna Charmaine Alacozo li taħdem hawnhekk u mbagħad fit-tieni parti tal-programm tagħna għandna storja ħelwa fejn ħanintaqgħu ma' omm u ma' bint ma' Marilena u ma' Melania li ħajaqsmu magħna l-esperjenza tagħhom. It-tagħlim tal-Braille x'qed isir f'pajjiżna, x'qed tagħmel fita fil-Braille. Fita għandha d-dipartiment tal-Braille. Ħaniskopru aktar. Ibqgħu magħna. U hekk nilqawkom għall-ewwel parti tal-programm tagħna fejn l-istruttura li saqbadna f'kull podcast li qegħdin norganizzaw bħalissa propju ġo din il-binja ta' fita, fl-ewwel parti dejjem ikollna persuna illi taħdem jew qiegħda fl-organizzazzjoni fih dan fita fejn ħanitkellmu aktar dwar il-persuna li konna magħna biex insiru nafu aktar dwarha. Però barra minn hekk biex nitkellmu wkoll dwar servizz partikolari aktar fid-dettall. U is-servizzi hawnhekk ġewwa fita ma jispiċċaw qatt hawn ħafna meta nkun qed naħseb illi orrejt mela tallimt biżżejjed x'qed jiġri dejjem ikun hemm xi ħaġa għaddejja. U hekk nixtieq nistieden anzi grazzi talli aċċettajt l-istedina tagħna Charmaine Alacozo. Insellimlek Charmaine, kif inti? Sellimlek, mhux ħażin inti? Jiena tajba gratina u Charmaine naturalment intqajna ħafna drabi qabel iddiskutejna dal-podcast Charmaine jiena u inti. Ekku. U x'hekk, iddiskutejna x'nistgħu nagħmlu, x'ħan nipprintjaw bi-3D printing, is-suġġetti li ħan niddiskutu, però għal dawk li qegħdin iseguna Charmaine hija supervisor fid-dipartiment tal-Braille. Propju hawnhekk fil-fita. Din opportunità Charmaine biex insiru nafuk u niskopru ħafna aktar dwar ix-xogħol importanti ħafna illi inti tagħmel propju fil-Braille Department. Imma qabel xejn qegħdin naftit dwarek, Charmaine. Mela, jien Charmaine Alacozo, għandi 37 sena, għandi żewġ titfal, wieħed ta' 12 sena u ieħor daqt jalaq 9 snin. Nieqsam mid-dawl ormai kważi 9 snin. Ix-xogħol tiegħi kif qed inti huwa supervisor fil-Braille and 3D Printing Department li nagħmlu jkollna il-kodba li nirċievu mingħand il-pubblikaturi, nikkomunikaw magħhom, nkollna xi arranġamenti bejnietna u hemmhekk inkunu nistgħu neqilbu il-kodba kemm fil-Braille u bħala stampi nagħmluhom bil-3D printing ukoll. Intom tirċievu l-istorja u mbagħad l-istorja tagħmluha fil-lingwa tal-Braille. Eżatt, jintlaħqu xi arranġamenti mal-pubblikaturi biex ovvjament aħna ħabba copyrights ma nċaqalqu xejn. U once li jtuna l-go ahead hemmhekk u mbagħad nibdew nibnu l-kodba
kemm kollna fuq il-ktieb ikollna braille, kollna kemm it-tipa normali wkoll ipprintjata normali u jkollna l-istampi bi 3D printing u materjali u tessuti differenti. Iva, jiena fil-fatt ħaniċċaqlaq ftit sakemm qiegħda titkellem għax Xarmin titkellem b'ħafna passjoni dwar dan is-suġġett biex inġib il-ktieb fidi Xarmin ħalli nkun nista' nurihom ftit propju dak li qed tgħid inti bħalissa. U fidejja għandi Mila u Liljun, il-ktieb ta' Mila u Liljun Eżatt. biex inkun nista' nuri ftit aktar. Fejn imorru dal-kodba mbagħad meta intom tiktbu l-istorja tippubblikawh min-naħa tagħkom? Eżatt, mela, il-kodba jmorru. L-ewwel ma nagħmlu nagħtu kopja lill-awtur li jkun ipprovdilna x-xogħol tiegħu. Ovvjament Għall-approvazzjoni. iktar milli lill-awtur għall-approvazzjoni iktar mal-pubblikatur, ovvjament imbagħad aħna peress li jkunu provdewlna x-xogħol, kemm il-pubblikatur u anke lill-awtur in a way as a token tax-xogħol tiegħu li jarah b'mod differenti li huwa jista' jintlaħaq minn kull tifel u tifla li huwa nieqes mid-dawl għalhekk hemmhekk qed tinkludi l-itfal kollha u qed ittihom l-istess opportunità ta' tagħlim u ta' gost tal-qari. Inklużjoni all the way. Eżatt, Ġifieri eżatt. bħalissa pereżempju qudiemi għandi din it-tfajla b'xara nokli illi aħna qed nassumi li Mila u xek. Eżatt. U mbagħad fuq in-naħa tiegħi qed nara permezz tal-istampi Miss Lorna bdiet tispjega lil Mila x'kienu se jagħmlu f'dik il-ġurnata. Eżatt. U fuq in-naħa l-oħra hemm it-3D print fuq il-karta illi fuq naħa ġifieri fejn l-allima tista' taqra bil-lingwa tagħha u mbagħad hemm il-lingwa tal-Braille fuq in-naħa l-oħra. U dik nagħmluha l-inklużjoni għax anke tfal fil-klassi l-biċċa kbira ġieli jaqraw impers, allura jkunu jistgħu jsegwu anke jekk sfortunatament għandna nuqqas ta' nies jafu il-Braille u Malta aktar u iktar bil-Malti. So hemmhekk qegħdin nagħtu l-opportunità li jekk tifel li huwa nieqes mid-dawl ħasbal tista' jissegwi min-naħa l-oħra x'aħna nistrutturawhom b'mod li jekk fuq in-naħa tat-tekst li huwa pprintjat biex ngħidu aħna normali, tekst kif nafuh nittajpjaw aħna fuq il-computer, jekk hemm sitt kelmiet fuq naħa bil-Braille fuq in-naħa l-oħra hemm l-istess ammont ta' kliem. Ħalli hemmhekk Ġifieri sitt kelmiet fuq naħa u sitt kelmiet bil-Braille Eżatt, in-naħa biex minn ma jkollux assolutament laqqas idea tal-Braille, ġast kemm jott, ovvjament ikun hemm l-ispazju li hemm qed jifret kelma minn oħra l-argument jekk it-tifel wasal it-tielet kelma u weħel ma jirnexxilux jaqra, it-teacher jew anka jista' jkun Tista' tgħid eżatt x'inhi dik il-kelma. Eżatt, biex inti tkun tista' tgħinhom b'dak il-mod. Wow, kemm interessanti din. Ġifieri inti tkun taf eżatt it-tifel jew it-tifla fejn weħlet f'liema kelma partikolarment. Eżatt, eżatt. Issa li xtaqt inżid ukoll barra li jmorru għand l-awtur qegħdin in collaboration mal-National Literacy Agency li għandhom resource center u aħna ntuhom daw il-kodba u anke nagħtu dawn il-kodba wkoll il-teacher for the visually impaired li tkun tista' tqassamhom f'dawk l-iskejjel li jattendu tfal li huma neqsin mid-dawl. Iva. Xi ħaġa interessanti ħafna inti u d-dipartiment tiegħek illi taħdmu biex tagħmlu dawn il-kodba l-importanza tat-tactile ara il-materjal differenti illi jintuża. Fil-fatt aktar tard fil-programm tagħna minn hawn ftit ieħor għandna żewġ mistednin interessanti ħafna li ħajtkellmu ħafna aktar dwar tactile għaliex ħanintaqgħu ma' Marilena u t-tifla tagħha Melania u ħadkun qed tgħidilna ħafna aktar dwar il-lingwa dwar kif tara bidea għalt li fuq it-telefon. U propju dawn il-kodba juru ħafna eżattament dak li aħna qegħdin nitkellmu dwaru. Eżatt, infatti dawk il-materjali differenti huma tikfettejt inti in a way li dejn isiru l-għajnejn meta persuna jonqsilha d-dawl, so il-fatt li inti tuża tessuti u materjali differenti hemmhekk qed tgħin persuna biex toħloq stampa iktar ċara ta' xini tara. In a way xini tara fis-sens ta' xini tmiss toħloqha bħala stampa f'moħħha. Jifieri dawk jgħinu ħafna li inti hemmhekk qed tagħti indikazzjoni li mhux kollox irid ikun uniformi, imma hemm materjali differenti, ħwejjeġ differenti, ġifieri biex toħloq l-image iktar ċara. Qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa interessanti ferm. U meta kont qed naqra ħafna aktar dwar minu
nieqes mid-dawl u din il-perċessjoni jew din l-istampa li qed noħolqu fil-moħħ naturalment hija skont kif il-persuna tħares lejn id-dinja naturalment bl-immaġinazzjoni tagħha wkoll. Però inti semmejt li kont tara qabel Iva, disa snin. snin ilu. Kważi orma yes. Ġifieri l-perċessjoni tiegħek, id-dinja tiegħek hija totalment differenti ħafna minn persuni li twildu hekk. Eżatt. Letteralment isa kien ewwel jiena nħobb nispjega li terġa' titwieled minn ġdid għalfejn. Għax mhux għax ma tkunx għadek tibqa' taf l-affarijiet li kont tagħmel kif tagħmilhom, imma trid issib modi ġodda biex inti terġa' tagħmilhom. Inti Iva. jiena nara minni, pereżempju meta tlift id-dawl, ma bqajtx nara fejn nimxi, ma bqajtx nara nikteb, ma stajtx inkompli nsuq. Ġifieri trid titgħallem affarijiet ways at your own pace, jiena hemm qatt ma ngħid li xi ħaġa ħadd ma telaq jiġri mill-ewwel. Iva. So li tagħmel trid tiċċellinġa naqra lilek innifsek kuljum u anyway jissabbat saqajk ma tqum filgħodu tgħidilha tipo anyway bring it on. Naf il-sens. Iva. Issib il-mezz tiegħek u tibda pass pass bil-mod u mbagħad as you go along hemmhekk iva terġa' tibda tagħmel l-affarijiet bit-temp tiegħek però fattibbli li jsiru ġifieri. Once li inti għandek il-will m'hemm l-ebda limitu. Ekku, kellek it-tfal żgħar, Yes. kont għadek qed tallem lilhom u inti Eżatt. bdejt vjaġġ ġdid ta' Eżatt, mija jien tagħlim nifsi. ukoll f'ħajtek. Eżatt, Kemm eżatt. kienet faċli però illi teleb din l-isfida bl-għajnuna li teżisti qed insemmu 9 snin ilu ġifieri qisu Fil-bidu ma kienitx faċli. fl-istess perjodu Assolutament. ta' Marilena li ħanintaqgħu magħha minn hawn ftit ieħor 9 snin. L-internet ma nafx forsi il-familja tiegħek sibt xi informazzjoni li setgħu jaqsmu miegħek. Mela, fil-bidu ma kienitx faċli, għamilt biss mill-inqas għamilt sena la nuża mobile, għax ma kontx naf bis-servizzi li jeżistu. Mbagħad kien hemm oħti kienet tfittex information u qalt li isma' qalt li hawn mobiles qalt li tixellilhom tip ta' setting. Qalt li u tipo jekk inti qalt li tixell dan is-setting qalt li kull ma jkollok fuq il-mobile kull ma inti tmiss qalt li ħajejdulek. U għet x'nistgħu nipprova either infalli jew nirnexxi. Provajt illum il-ġurnata il-mobile niġri bih li trid nagħmel bih ġifieri, tallimt bdej dejjem nesplora waħdi naqra, daqqa naffeċċi waħda mbagħad ngħid il-laħba kif ħanerġa' mazz, huwa mod kif tesplora. Ġifieri dik l-iktar li ħadd exploration li ma tibżax tipprova affarijiet ġodda u eventwalment pass pass tasal naqra. Hija skill. Hija skill. Li ma taqtax qalbek. Ekku. Li ma taqtax qalbek. Ekku. Kif spiċċajt taħdem fita mbagħad Charmaine? Mela, maj. Kulħadd ikollu Kif storja. spiċċajt Di mistoqsija nħobb nistaqsija l kulħadd. Kif Eżatt, sibt ruħek eżatt, fita eżatt. għajdilna? Mela, prattikament kif qedlek għamilt sena ma nużax mobile, ma kont teknoloġija l-mod ta' kif kont nuża qabel ma kontx għadni naf nużax, ovvjament ma stajtx. Meta kien faqqa l-COVID, għandi t-tifel iż-żgħir tiegħi li għandu kundizzjoni rari. So ma assolutament ma stajniex noħorġu mid-dar, għamilna sena homeschooling u naħseb dik kienet it-trigger li qed ma l-itfal tiegħi jerġgħu imorru l-iskola, jien ma nistax ikun nibqa' magħluqa ġeda l-erba' ħitan għax kienet qiegħda tiġi wis overwhelming il-ħaġa dejjem id-dar, dejjem iddur ma l-istess erba' ħitan, kienet qiegħda ssir wis soffokanti s-sitwazzjoni. Inserta kien hemm persuna li kien hemm issuġġerini għal-fita, għax kienu din jimpjegaw il-fita. U jiena letteralment meta ġejt għall-ewwel interview għedtilhom jiena assolutament ma naf xejn. Tilhom hemm speċi ta' touch typing ma nafx. Tilhom screen reader ħadd few lessons darba u kontilni mill-inqas qed ngħidu isu 6 years ma miss il-laptop bidejja għax kont dejjem nibża bing ma kontx touch typist. Qedtilhom però bil-mobile nagħmel li trid. Kellix problema, għattilhom if you're willing li tuni training, I am more than willing li nitgħallem u llum il-ġurnata sir touch typist, nallem it-touch typing, nallem screen readers u mobile sawwek ġifieri nużaw assistive devices u nagħtu training fuqhom. Ġifieri huwa an ongoing journey li hemm ma tħarisx lura, tgħidim ħares il-qudiem dejjem għandek lok fejn titgħallem. Ġifieri dik kienet u barra li rrid nipprova l-persuni li impjegawni li I didn't want them to regret id-deċiżjoni li ħadu.
Allura, Eżatt, eżatt. ħdim tumbuttajt. Ħanamel ħilti Eżatt. biex namilha taħdem di Eżatt, eżatt, situazzjoni. u iktar u Ekku, iktar ekku. to prove myself that I am still worth it. Għax tiġi f'punt fejn tgħid il-laħwa. Tħossok zero letteralment, jitta fil-kontroll tiegħek innifsek. Mhm. So dik hija il-coping mechanism tiegħi li nibqa' nistinka miegħi innifsi, niġġieled miegħi innifsi biex dejjem inkompli nitgħallem għax qatt m'hemm limitu ta' kemm tista' titgħallem. ġifieri. Ekku. Ħanistaqsik mistoqsija li diġà tkellimna fuqha qabel earlier on f'din l-intervista, però forsi tista' tgħidilna ftit fatti li għandna nkunu nafu dwar x'inhu il-Braille. X'inhu il-Braille? Mela, il-Braille huwa lingwa għal nies li huma neqsin mid-dawl issa. Kif inhu il-Braille? Il-Braille huwa wan jiġi printjat fuq karta alta apposta tkun neħxen minn normal. Okay. Meta jiġi printjat fuq l-embosser, ikun hemm misu in a way martel żgħir u musmar ukoll li inti meta inti qed jagħti id-daqqa tal-ittra ħaj embossjalek il-karta, so il-karta ħad titbewwa u id-dott ħatola il fuq. Allura inti Xkun tista' tinħass Eżatt, l-swaba. hemmhekk għandek l-opportunità li inti tħoss. Hemm stages differenti tal-Braille, hemm grade 1 u grade 2 li wieħed huwa uncontracted u liħor huwa contracted. Okay. Meta din ngħidu li huwa uncontracted, jiġifieri il-Braille jiġifieri tiktbu kollu hemm blittri wara xulxin, jiġifieri A, B, C, jekk inti għall-argument jien għandi asfur, irrid nikteb għajn, as, f u re. Jekk jiena mbagħad hemmhekk ħanimxi għal grade 2 li huwa il-contracted, ħajkun hemm ċertu kliem li pereżempju flok nikteb il-kelma knowledge kollha, ikolli combination għal kelma knowledge biss, jiġifieri jkolli ċertu dots għal kelma knowledge biss. Alright. U inti għandek. Jisu shorthand, ġifieri. Eżatt, jisom abbreviations. letteralment, eżatt. Ekku. U il-Braille ikun ikollok sell li ġa fija għandek 6 dots u inti dejjem iddawwar f'dawk is-6 dots biex inti tibni jitri differenti. 6 dots, qed nitkellmu. Eżatt. Alright, tu fuq tnejn Għandek fuq sell, xorxin. eżatt, Fatt, għandek tnejn fuq. Aktar kmini naf li il-Ġulja u Wayne preparaw li xi. Fejn għamilnihom Ġulja kellna dik il-kaxxa bil-ittri u x'vera li konna ħanuru. Eżatt, ikun hemm Laħet ħarġet mitri fuq. Ġulja biex iġġibhomna minn barra sa nurjomkom minn hawn ftit ieħor. Ikun hemm mitri fuq u taħtom kif jinkitbu bil-Braille. Dik Ekku. hija l-min assolutament ma jafx xejn Braille. Iva, ġabitomni. Thank you, Ġulja. Mela, hawnhekk qiegħda nara għandi kaxxa fidi u qiegħda noħroġ. Iva, eżatt kif qedtilna inti, ġifieri għandna littra fuq naħa u mbagħad hemm id-dots. Dik kif tinkiteb in Braille dik litra partikolari. U jien għandi iż-żett fidi bħalissa. Uħdeja għandek id-dots ta' kif Waj. jinkitbu. Ekku. Ġifieri dan prattikament huwa kif timbena l-lingwa, ġifieri Eżatt. it-tfal allura jew f'kull età actually Eżatt. jistgħu jibdew jitalmu propju minn dil-kaxxa li għandi fidi jiena tal-ittri. U inti dejjem meta inti tibda il-Braille dejjem l-ewwel tipprova tibda b'sajż naqra kbir u mbagħad iċċekken naqra. Tibda ċekken. Eżatt, għax inti in a way il-problema li jkollok jekk inti ma tkunx twilit nieqes mid-dawl u ma tkunx subajk ġibtom daqshekk sensittivi għal ħass, hemmhekk ħajkollok naqra problema x'in a way is-swaba ħatkun ilek tużhom so in a way ħajkunu ħrax u naqra so Inti ħatkun qed iktar tgħid. diffiċli biex tħoss. It-subajk iġibhom iktar sensittivi. Eżatt. Illa Ikun ħwaqat hemm ma ħsibt pre-Braille fuqha di. skills. Pre-braille skills. Eżatt. Okay, kif tipprepara lihom dawn il-pre-braille Mela, skills? il-pre-Braille skills kif qed ngħidlek pereżempju tibda mill-kobor. Tajjeb, pereżempju għall-bidu tibda titgħallem bil-ping pong balls, inkella Okay. bil-ball pit balls. Okay. U letteralment pereżempju ikollok muffin tray ta' 6, tajjeb, u hemmhekk tibda billi inti tpoġġi l-letters hemmhekk. Okay. U palma nafu t-tfal, they learn through play, ġifiri għat-tfal, in a way edin jilabu, in a different way, imma fl-istess ħin edin Hemm jitalmu it-tagħlim. bil-brain. Eżatt. Tal-im. Dejjem tibda tnaqqas naqra l-ura mbagħad hemmhekk tinżel għal ping pong balls u dejjem tibda tnaqqas id-daqs tad-dott in a way naqra. U il-pre-braille skills huma bħal meta inti pereżempju hemm
iħossu textures differenti bħal send, jippruvaw isibu affarijiet hemm li jkunu moħbin, per eżempju ġa xi karti biex inti dejjem you enhance il-ħass tagħhom li Il-tactile, huma il-ħass tagħhom. it-tactile tagħhom biex huma jidraw iħossu u jesploraw l-affarijiet bidejhom biex eventwalment Imma jaslu mbagħad hemm għall-brain. l-element tax-xam u l-element li tisma' wkoll. Eżatt. Daw kollha jiżżewġu flimkien Eżatt. biex tkun tista' naturalment tikkomunika bl-esperjenza straordinarja tiegħek. Awtomatikament meta inti jonqoslok id-dawl, isek titgħallem tħaddem, iżjed milli titgħallem tħaddimhom tibda iktar tagħti każ ta' xemm madwarek. Tiskopri. Being li il-persuni normalment they rely a lot on their eyesight. Once li inti ma baqalekx id-dawl, hemmhekk titgħallem tuża affarijiet oħrajn. So iktar milli titgħallem kif qed ngħidlek tibda iktar tisma' x'hemm madwarek għax ovvjament tibda l-iktar li jkunu hemm iż-żewġ sensi l-iktar li tibda tħaddem iktar huma smieħu l-ħass. Għax kif qed ngħidu li dejn jiġu qishom l-għajnejn u ovvjament jekk inti għall-argument trid taqsam jew ġej xi ħaġa minn warajk jew ġej xi ħadd titgħallem tisma' iktar, eżatt, titgħallem tisma' eżatt. Naturalment hawnhekk fita hawn ħafna teknoloġija u ħafna apparat illi jgħin biex ikun jista' jassisti f'din it-tip ta' inklużjoni fejn fi programmi oħra ddiskutejna anke wkoll l-smart stick, jiġifieri dak il-bastun li huwa smart teknoloġiku wkoll. Però llum biex ma niddevjawx fuq is-suġġett qed nitkellmu fuq il-braille ukoll. It-3D printing Charmaine. Naturalment da kollu li qiegħed isir jiġi printjat b'sistema ta' 3D. Eżatt. Biex ikun jista' biex persuna tkun tista' tħoss l-istampa, x'kif qed sew inti l-ewwel. Barra li hemm it-tekst hemm l-istampi. Dawk l-istampi jsiru bi 3D biex inti persuna tittija l-opportunità li jiddur mal-matruf tal-oġġett u hekk tkun tista' għal darb'oħra tibni dik l-istampa ġa moħħha. Persuni li qegħdin iseguna bħalissa u jixtiequ jieħdu aċċess għal dawn il-kodba x'għandhom jagħmlu Charmaine? Mela, dawn ovvjament jinsabu il-librerija pubblika. Okay. Jekk minix sejra żball fejn hemm il-National Literacy Agency, ovvjament aħna nagħmlu showcasing tagħhom. Iva. U ovvjament jekk xi ħadd ikun irid jista' japproachjana either iċempli l-ngħider fuq l-email tagħna u hemmhekk jgħidulna x'ikunu jixtiequ u ovvjament aħna jekk inkunu nistgħu ngħinuhom bil-qalb kollha nkunu nistgħu ngħinuhom. Tistgħu tagħmlu kuntatt minn hawnhekk nieħu wkoll opportunità li ngħid 22768008 jekk tixtiequ ċemplu waqt il-ħinijiet tal-uffiċċju, jekk le tistgħu tidħlu fuq fitamalta.com fuq il-website jew inkella forsi tru il-familjari tagħmlu kuntatt magħna wkoll anki saħansitra fuq il-paġni ta' Facebook jew inkella fuq Instagram. Nerġa' nfakkar numru ta' telefon 22768008 għal komunikazzjoni diretta biex nkun nistgħu niddiskutu wkoll possibilità ta' ħafna xogħol differenti jew inkella servizz li jistgħu jibbenefikaw anki minn fita. Però ix-xogħol tiegħek Charmaine bħala supervisor x'jirrikjedi fuq day-to-day basis jiġri minn ġurnata l-oħra inti hawnhekk? Mela, jirrikjedi meta jiġi għal-kodba ovvjament communications mal-pubblikaturi, nitolbuhom il-kodba, huma jibatuhomna, naraw li l-affarijiet isiru kif suppost, emails daily. Issa barra minn hekk jiena kif qedlek nagħllem touch typing, nagħllem screen readers, kemm fuq laptop u kemm fuq mobile. Dan isir fita wkoll. Iva, yes, mela. U anka hekk nagħmlu assessments għal tfal jew adulti li jkollhom bżonn assistive devices li jgħinuhom rigward in-nuqqas ta' vista tagħhom jew xi tip ta' diżabilità oħra. So jiena barra li hemm ovvjament ikolli touch typing x'nikkoreġi in a way ukoll. Kollhom l-eżamijiet mela xa wkoll. Le mhux Sessjoni. daqshekk, le għandi pjuttost flexibbli ġifieri. Mela, Kulħadd jista' jitgħallem it-touch typing bil-braille. Mela, any type of disability iva kull età u min ikun jixtieq adulti 50 plus. Però mbagħad hemm adulti, hemm persuni li jixtiequ jitgħallmu biex jgħinu lil ħaddieħor, tista' ssir ukoll dik. Mela aħna l-biċċa l-kbira pereżempju meta hemm
it-tfal jingħataw xi assistive device, aħna niftħu nħallu l-opportunità miftuħa lil LSC u l-parents ikunu jistgħu jiġu magħhom ma' training tad-device biex ovvjament l-iskola jiġu mejjuna kif suppost u d-dar ukoll ikollhom l-istess għajnuna li nipprovdu hawnhekk. Nimmaġina bla dubju ta' xejn illi naturalment hemm limitazzjoni kbira anke fis-sistema edukattiva biex naturalment nkunu nistgħu ngħinu biex nikrew ħafna iktar inklużjoni. Ġifieri intom toffru servizz anki għall-LSCs, għall-allima. Eżatt, li hum ovvjament għal dawk it-tfal li jkollhom ikunu ħadu id-device. Iva. Però anke jekk forsi m'għandhomx tfal, jew kellhom tfal tajjeb illi naturalment l-allima iżommu up to date li jew ikollhom idea. Eżatt, infatti aħna li qegħdin nagħmlu kien hemm xi skejjel li kkuntattjawna għal coping sessions, it-teachers li jkollhom il-coping sessions u hemmhekk ġieli mmorru nagħmlu hemm talks biex ikollhom iktar awareness. Pereżempju dal-aħħar għadu kemm kelli talk ħajinserta hemm tifel ħajitla middle school. U ovvjament being li kien hemm l-ewwel tifel li huma qatt ma kellhom xi ħadd nieqes mid-dawl xtaqu coping session kif huma jistgħu jgħinu aħjar u jagħmlulu esperjenza ħafna isbaħ l-iskola. So hemmhekk aħna morna aħna għamilnielhom awareness session u rejnihom xi devices u rejnihom il-kodba, ħadna l-kaxxi tal-braille bħal din jgħalek kemm urejt inti ftit ilu u hemmhekk stajna ngħinuhom min-naħa tagħna biex l-esperjenza ta' dan it-tifel tkun ħafna isbaħ l-iskola. Wow, proset immens ta' xogħol siwi li qegħdin tagħmlu Charmaine. Il-braille u l-mekkaniżmu diġitali naturalment imorru feet kif diġà qegħdin nitkellmu qed tispjega inti. Mingħajr ma jekk inti ma jkollokx l-embossers li ovvjament huwa tip ta' equipment li huwa diġitali, mhux ħadkun tista' tipprintja l-braille. Isu, qed ittini dan il-fil tal-typewriter meta kont żgħira, jiena niftakar in-nanna jużaw it-typewriter. Anka ommi kienet titgħallem it-typewriter dak il-ħin. Nimmaġina, Ġis-inti jiżar minni u l-ħaq tat-typewriter. Iva, mela. Dik il-print, tiftakar meta kienu konna nittajpja u tipprintja kienet tkun imqabża l-karta minn wara. Mela. Dak it-tip naħseb u xek. Eżatt. Beħet u ieħor naħseb meta jiġi. Hemm ukoll għax inti tissemmi t-typewriter, hemm ukoll il-manual bil-braille, jgħidula l-manual, il-Perkins tkun manual. Li hija letteralment ikollok hemm issa typewriter żgħira, ovvjament kull m'għandek 7 keys. 7 to 9 keys. Għanna wahda unek fita minna din. Iva, għanna wahda. Mela wejn ħonota ħan nifilmjaw naqra minna din. Ikun hemm inti ovvjament meta xi ħadd jibda jitrenja huwa tajjeb li jitgħallem jikteb anka manually. Tista' tieħodha bħala xi ħaġa li hija memorization tal-ittri. Għax inti waqt li qed tiktibhom trid tiftakar liema keys trid tafas according għad-dots li għandek mal-ittra. Ġifieri u anka is-saħħa iswaba bija wkoll għax kwajt jibsa biex tuża ġifieri mhux daqshekk mhux l-istess bħal meta inti qed tuża keyboard, qed tuża xi ħaġa tal-ħadid, so id-daqqa trid tittija sew biex inti tikteb littra. Eżatt. Imma ġas vera għandha 7 to 9 keys naħseb xi ħaġa hekk. M'iniex ċerta fuq imma xi ħaġa hekk pressopoko. Liku kelli nsemmilek ma nafx mekkaniżmu partikolari, gadget, device li ma taddix mingħajru x'ikun. Li eżistenti bħalissa. Mela, il-mobile bil-voice over. Il-voice over hija l-screen reader, għax kif qed ngħidlek il-biċċa l-kbira wara ġurnata xogħol ma jkollix abtit nerġa' niġel il-laptop. U il-mobile bil-voice over ukoll fuq il-keys hemm il-braille. Le. Jiena f'dak il-każ hemm braille jiena ma tallimtux ovvjament meta kont tifla għax jiena naqas li d-dawl at a later on stage. Eżatt. So, nuża just text to speech jiena. All right, okay. Eżatt. So jiena anything li miss minn fuq il-mobile and x'inni swipja tajjeb. Ħajjej li xem, jekk l-argument irid niftaħ application, mhux ħanuża l-mobile bl-istess mod kif tużaw intom, ġast tittapja darba u fetaħilek, lemma li jiena nittapja darba ħajdi l-isem tagħha biex jiena niftaħ irid nittapja darbtejn. So il-gestures tal-mobile ħajinbidlu imma għalija dak huwa mezz kif jiena nista' nuża l-mobile eżatt normalment bħal kulħadd. U letteralment jirnexxielek tagħmel kollox fuq ġifieri emails, social media, telefonati, messaġġi. Kollox. Yes. Dawn huma servizzi li qed jiġu offruti minn fita u dan huwa
suġġett qed isemmi dal-mobile fi programmi ieħor niddiskutu ħafna aktar dwar dan l-apparat illi huwa assistiv ukoll. Eżatt. Il għaliex illum naturalment qegħdin nitkellmu fuq il-braille. X'taħseb li hija Charmaine l-akbar sfida li għandna f'pajjiżna fejn jidħol il-braille? Mela, nuqqas ta' awareness ta' dik dejjem. Imma qed diġà qed tagħmlu ħafna minn Eżatt. Il-problemi li nuqqas ta' awareness mhijiex qiegħda bil-braille biss imma qiegħda anke rigward visual impairment. So allura magħha ħaġġor ovvjament hemm li għandna nuqqas ta' knowledge fuq braille. Ovvjament braille jekk tiġi barra minn Malta iva ħassib tixtri kodba bl-Ingliż imma bil-Malti minti ħassibhom imkien. So li qegħdin nagħmlu aħna qegħdin nippruvaw nippuxxjaw fuq il-lingwa Maltija biex ikun hawn kodba available hemm bil-braille bil-Malti. Process, ekku. Nuqqas li nara wkoll huwa li hemm ħafna mill-postijiet m'għandhomx signages bil-braille. Per eżempju, jekk jiena mort tal-argument aeroport, skola, biċċa l-bira minix ħansib braille signages li dik hi xi ħaġa oħra li aħna din naħdmu fuqha. Ġifieri. Dak li when it comes to braille dik nuqqas ta' awareness allura mawx dik l-aċċessibilità ta' braille biex inti mort f'post u stajt rajt flok ikun hemm ġast il-plakka bit-tekst normali jkun hemm il-braille taħta wkoll ġifieri dak huwa nuqqas kbir li hawn. Vera. Minħabba li hemm nuqqas tarfin kif qed tgħid inti naturalment m'hawnx id-domanda. Għax għax hawn in-nuqqas tarfin. Eżatt. Għalhekk tajjeb li dejjem iktar kemm nistgħu nagħmlu awareness u tmexxi l-kelma x'hekk. Dan huwa lan tal-podcast tagħna Charmaine, ħadd ħliefek. Eżatt. Nittamaw illi jekk xejn apparti milli nedukaw immexxu l-kelma naraw illi b'xi mod nġibu bidla u jkun hemm aktar inklużjoni f'pajjiż tant sabiħ li ngħixu fih. Eżatt. Naf li staqsejtek xi ħaġa simili diġà, però x'tip ta' avvanz tixtieq li tara f'pajjiżna fil-futur biex jippromuovu aktar il-braille u x'riżorsi taħseb illi hemm bżonn minn barra di li semmejt li pereżempju tal-bathroom jew aeroport bla bla bla. Affarijiet oħrajn avvanzati aktar minn hekk, kux ikunu? Issa rigward braille mela. Il-problema jien naħseb li il-braille xi ħaġa li tbeżza. Ġifieri. Il-fatt li tara dots biss tgħid il-laħwa dik kif ħanifhimha. U dik li għandna hekk l-istess għandna nuqqas ta' nies li jafu il-braille anke biex jiġi mgħallem il-braille. Ġifieri dik kieku tkun xi ħaġa li eventwalment fil-futur li jkun hawn nies iddedikati u kwalifikati biżżejjed biex jagħmlu il-braille. Dik hi xi ħaġa li as long mbagħad li inti jkollok nies li hemm huma aware jafuh hemmhekk ovvjament is-servizz ikun jista' jingħata ħafna aħjar. Ekku, proset immens. Kemm ħadd gost nitkellem miegħek Charmaine. Thank you. Li hu kellek tgħaddi messaġġ il dawk il-persuni li jixtiequ li jiġu bżonn is-servizz ta' fita jew li permezz ta' dan il-podcast qed jitgħallmu x'inhuma servizzi ta' fita. X'tgħidilhom, ċemplu, x'inhi s-servizz, x'għandhom jippreparaw qabel ma jagħmlu kuntatt magħkom, jew min jixtieq partikolarment jistaqsi għalik. Eżatt, mela li jistgħu sempliċement iċemplu m'għandhom għalfejn jippreparaw xejn. L-unika ħaġa hi ovvjament jgħidulna l-problema tagħhom, il-konsens jew x'jixtiequ x'ma jixtiequx, anke ġast kemm isaqsuna pereżempju x'servizzi tagħtu, kif tistgħu tgħinuni. Mbagħad hemmhekk aħna nagħmluhom appuntament, niltaqgħu magħhom, ovvjament nisimgħu il-klijent tagħna u min-naħa tagħna naraw bl-aħjar mod kif nistgħu li ngħinuhom m'għandhom għalfejn jiddejqu xejn. Il-fatt li tfittex l-għajnuna jien naħseb l-ikbar battalja li tkun aċċettajt is-sitwazzjoni tiegħek u hemmhekk qed tagħti lok lilek innifsek li iktar tikber u titgħallem. U bekk b'dak il-mod tkun tista' tejjeb ħajtek, però jekk tibqa' lura unfortunately ħatibqa' mwaħla fl-istess post, so li ma jiddejqux ma jaqtawx qalbhom kif qed l-ewwel where there's a will, there's a way. U as long as li inti tixtieq ma jwaqfek xejn. U llum il-ġurnata hawn nies li jistgħu jgħinuhom jiġifieri m'għandhom għalfejn jiddejqu xejn laqqas xejn. U hawnhekk l-unika ħaġa li nistgħu anke jiena stess minn l-esperjenzi tagħna, hawnhekk ħajsibu nies min jifhimhom, jiġifieri mill-esperjenzi tagħna stess aħna nkunu nistgħu biex qed ngħidlek nifhmu totalment minn xi huma għaddejjin għax kulħadd hu karattru, kull impairment huwa differenti, però we can relate to certain situations.
ċaġa sabiħa ħafna Ġifieri. dik. Hemm iktar inklusività u iktar Eżatt. komunikazzjoni, first hand experience ukoll. Eżatt. Jiena minna ħatijaj ġarmejn, nixtieq nirringrazzjak ukoll personalment għax xogħol siwi li għamilt biex ikun jista' jittella dan il-podcast. Inti dejjem kont involuta Iva. propju minn day one, fil-fatt Mhux jiena biss, però t-tim Tim, tiegħi wkoll u mul- t-tim tal-fita kollu. ġifieri. disciplinarju ta' nies. Eżatt. Imma naturalment qed nirringrazzjak personali għax inti hawn bil-qiegħda qudiemi bħalma ringrazzjajt l-oħrajn ukoll. Grazzi ħafna anki għad-dedikazzjoni li tajt anke biex saħansitra jsiru anki dawn il-prints li għandna warajna dawn it-3D prints u t-tim li hawn hawnhekk fita kif qegħdin taraw anki bħalissa waqt il-podcast huwa tim li moħħu biex jgħin mill-qalb, onestament, ġifieri, ħafna, ġifieri jiena nabilkom kuraġġ biex anke jekk tixtiequ iċċemplu tistaqsu kif qalet Charmaine dwar is-servizzi li qed jiġu offruti mill-fita, you'd be surprised. Intom tagħmlu wkoll open days, Charmaine. Eżatt, from time to time iva wkoll. Nagħmlu open days ukoll ikunu jistgħu jiġu Tiftħu l-bibien, jiġu jittaw. Eżatt, Independent Living Hub tagħna wkoll jiġifieri. Għaw ħafna dipartimenti interessanti. Eżatt. Tawwek jistgħu jsibu ħafna jnumna. Ekku. Grazzi, Charmaine. Grazzi lilek tal-istedina. Jiena u inti ħankomplu naħdmu fl-imkien, ħankomplu dejjem mela. niddiskutu ħafna aktar affarijiet interessanti jekk Mill-qalb kollha. insemmu wkoll fuq il-podcast. Grazzi, Charmaine. Ħanaddu Grazzi issa lilek. għal moment qasir biex naraw filmat interessanti dwar is-suġġetti li qed niddiskutu llum ibqgħu magħna t-tieni parti tal-programm tagħna. Il-fita hija impenjata li tappoġġja tfal nieqsin mid-dawl permezz ta' għodda innovattiva ta' tagħlim. Użajna inizjattiva li nintroduċi kodba ta' stejjel bil-Malti li tikkombina il-Braille ma' grafika stampata bit-teknoloġija ta' 3D printing. Dan bilan li ntejbu l-esperjenza ta' tfal billi iħossu oġġetti li nsibu fil-kodba. Dawn is-sistemi huma indirizzati għall-iżvilupp tal-litterizmu, itejbu l-impenn konjettiv u jiftħu bibien ta' espressjoni artistika u kreattività. Billi nsaħħu l-inklużjoni u nipromuovu l-indipendenza, nejnu lil kull tifel u tifla jesploraw id-dinja b'konfidenza, irrispettivament mill-limitazzjonijiet viżwali tagħhom. U ngħaddu għat-tieni parti tal-programm tagħna tilkom illum għandna karattri verament ħelwin magħna fil-programm fil-podcast tal-lum fejn diġà tkellimna ftit fl-introduzzjoni anke tkellimna ma' Charmaine illi qegħdin niddiskutu l-Braille u għandna parti oħra tal-programm tagħna li diġà smajna l-vuċi tagħha għandna lil Melania u l-mama tagħha Marilena. Melania Marilena, iskom aħwa, Iva. Ux veru. Mela, jiena kontet nħu pjaċir ħafna, qabel ma milna dan il-podcast, qabel naturalment bdejna nirrekordjaw, jiena diġà bondjajt ħafna ma' Melania u mal-mama tagħha Marilena. Melania, ma li daħlet hawnhekk ħdejja ġabit li rigal hello. Melania, I'm going to show it to them. Okay, I'm going to show it to the people who are watching our show. Melania ġabit li ħart zaħira, ġabit li qalb zaħira ek, ta' kulur roza ċara, fejn tirrappreżenta ħafna mħabba u tirrappreżenta wkoll il-karattru sabiħ li għandha Melania u ħadkunu tafu minna u ftit ieħor. Kemm verament hija persuna li bħal qalbi li ġabit li tiegħi sarqit ili, ġifieri, sarqit li qalbi Melania. Kif inta majt? Jien tajba. Inti Jiena tajba. Tajba. U qed nieħu pjaċir ħafna li ġejta hawnhekk bil-qiegħda fil-podcast tiegħi biex ngħidu kelma Melania. Iva. Inti u l-mama tiegħek. Mela Melania jgħidilna ftit fuqek, naf li kellek il-birthday milux ukoll, ċelebrajta l-qosnienek u x'vera. U jgħidilna naqra kemm għalaqt. Għalaqt 9 snin u x'vera. Iva, u inti? Jiena rrid ngħid kemm għalaqt ukoll. Ħajkolli ngħid ġifieri. Taf kemm taħseb li għalaqt jiena mill-vuċi tiegħi, kemm taħseb li għandi żmien? Għajdli naqra. Jekk it-tieni ta' żgħira nkun inħobbok iktar. Għalaqt 40 jiena, 40.
ma nikbru hekk Alla jrid. Kull ġurnata wara l-oħra nirringrazzjaw il-mulej illi għandna il-ħajja tagħna għaddejja u ġvera u ninsabu f'saħħitna. Melania, ejdilna ftit fuqek biex insiru nafuk aktar. Naf li inti għandek Instagram page u ġvera, The Light Within Mel's World. Jiena tħalt infittex naqra dwarek u rajtek idduq il-pjanu. Iva. U nagħmel ukoll swimming u ballet. Aha. Sometimes I stay at home with my mom. Yes, yes. And your mommy is next to you. Mela għal-beneficju tat telespettaturi li qed iseguna, Melania, are you more comfortable talking in English? Or would you like to speak both A languages? bit of both. A bit of both. Okay, very good. Biex naturalment nżommu l-Melania kemm jista' jkun komda wkoll. Now, Melania, we're going to have a word with mommy as well. Okay. Feel free to jump in and tell us whatever you want to add, okay? Good. Mela, insellem naturalment il-Marilena. Għandkom isimkom viċin ħafna. Kienet bi pjan di Marilena. Il-mama tiegħi kienet articulate girl semmija Melania. Okay. Allura, I kept that promise. Good. Oh, And I love the name. Jien ma nistax nara għajnejja. Scusa. I'm blind. I need to feel everything. Vera, di xi ħaġa impressjonanti ħafna kif intqajt ma' Melania. Kemm vera affaxxinatni il-mod ta' kif tesprimi ruħa b'mod verament sabiħ meta tintaqa' ma' persuna. U din xi ħaġa li nixtieq li niddiskutuha wkoll tactile. Naturalment, minar ma naġġel ħafna l-beneficju tal-telespettaturi tagħna qed kont titkellem ftit ma' Marilena jiena fuq it-telefon biex nippreparaw għal din l-intervista. Kienet qed tispjega li jiena skużajt ruħi bl-avvanz li naturalment dan is-suġġett qed nitalmu u nħoss li ma tantx naf fuqu. U nħoss li naturalment ħafna persuni huma bħali illa li xinti meta tgħix ma' persuna illi hija nieqsa mid-dawl jew kif spjegatilna aħjar użat il-kelma blind. Melania, qed nitkellmu fuq dinja differenti ħafna fin-normalità tagħha. Forsi tgħidilna ftit dwar din l-avventura meta twildet Melania. Jien It's my turn, Mel. I was born in 2016. You can speak in English. I was born in 2016. Exactly. Yes. And I received the greatest gift when I became your mom. Yes. Huh? Do you have brothers or sisters? No. You're an only child like me? I didn't know you're an only child. You just found out. And Melania came Even after I'm an 8 only years, child. so when she came, obviously it was I've a big got celebration. I've got a lot of friends and a lot of cousins. Good. You have a big family then. Yes, and I also have aunties and uncles and nannas and nannus, but my mom's parents, they're not alive anymore, but my dad's parents are still alive. Yes. So, can I say a word, Mel? She's enjoying it. Yes, Melania was born preterm, Okay. but everything seemed fine. Yes. At 3 months, I realized that there's something, that she wasn't using her eyes. I wasn't feeling seen. And we started the process. Here in Malta, they didn't detect the issue. And we went to England, and with just a few drops, they told me practically her diagnosis. Confermaw Obviously. id-diagnosi dak il-moment. Yes. So we came back. We had no contacts. It felt like I fell in a black hole. I don't know What's a from where to black start. hole, I will Mom? explain. I will explain to you. Obviously, at first there was a lot of fear, scared, Human shocked, reaction. Yes. lots of questions like how am I gonna teach her, what's gonna happen with school, with friends, there's gonna be bullies, so
all the, your life changes. L-om your- dejjem taħseb f'miljun elf ħaġa, ġri jaħseb wara meta taffaċċja ruħek b'sitwazzjoni qabel ma ssib lajnuna jew forsi ssib mod kif ħadd immaniġġja. Yes, and then I Naturally. decided either I'm going to stay pitying the situation or act on it. Yes. And obviously, When I go to bed at night, when I fall asleep, it feels like that I'm not in bed anymore. I don't feel that I'm asleep. I feel that I'm awake and that I am kissing and hugging Mama, and I'm doing something in my dreams. Yes, your dream, that's right. and then thanks to internet, there's so much information out there. You don't need to reinvent the wheel. You just ask Yes. and you get the information, you So have inti sibt experiences. ħafna għajnuna meta għajnuna teknoloġika fuq l-internet illi meta mort biex tfittex, lucky for you, sibt the information which is relevant. Yes, for and you you need to- to adapt. You have to be flexible. You need to adapt. And I was just thinking, okay, what does a baby see? A baby sees lots of letters, even though they don't know what it means. They're still seeing it. So I thought, okay, Melania needs to feel Braille. So I brailled whatever I could around the house, the kitchen, the bathroom, the doors, anything, her toys, anything. So they should be exposed. Meta So- għattejt you brailed them, ġifiri. Spiegalna naqra iktar xamil. I had these A4 sticker sheets. Aha, I used the Perkins braider okay. and made the labels and Alright. stuck. Ġifiri, Alright. dawn huma il-lingwa tal-braille li kon qegħdin diġà niddiskutu fuq aktar minni u tfajta fuq literalment kollox. I don't actually need them because I know everything. I know Yes. what they are like. I know everything what they are. There's some things if I don't know them. But when you were I have born, when one. you were growing It up, was all new. you were learning, right? Exactly. Yes, but now I know everything. I don't actually need those labels. Hija l-importanza tar-rutina li għandha l-istess ambjent fejn hija tħossha safe l-ħar. Yes. In fact, at home, like, she doesn't use her hands. She just knows her way She knows her- around. yes. It's her And environment. usually, Exactly. for me, it's better to put your hands in front, like your hands in front of you. Yes. Allura li jiġri huwa illi naturalment meta ma jkunx hemm is-sens tal-vista, ikun hemm sensi oħrajn illi ikunu ħafna iktar b'saħħithom minn Yes, mostly the tactile. In fact, she also says, I see with my fingers, because what's transmitted through the fingers, it goes to the brain. She eżattament. builds an image, like the words, the literature. Il-perċezzjoni tagħha letteralment. Yes. Her first words were "see you." Like, people are afraid to say those words around her, but for her, I "see thought my you," favorite is Mama and Papa. also. You thought. Mommy's telling us something else now. Yes. Yes. She's very talkative. She's very communicative and that's something really nice, something which I really like about you, Melania. Għettilna li kienem ħafna sfidi illi sibt kif talibhom, pero hemm sfidi oħra illi xtaqt illi per eżempju għamil differenti dak iż-żmien millum il-ġurnata? L-ingawdi iktar the baby face. Obviously, I was more into, at first, I wanted to find a solution. Yes. And I lost those precious moments. M'għandix dubju. Illi Melania meta twildet kienet tissorprendik ukoll f'ħafna mill-affarijiet illi għamlet. Għandek xi memorja jew mument partikolari illi stennejt ħaġa u sorprenditek jew tatek sorpriża b'xi ħaġa oħra pereżempju? Yes, there were 2 occasions. She loves princesses. And have a whole collection in all sizes. And then at school they were doing Halloween. She was very young. It was her first Halloween party at school. And I bought this
small skeleton. I gave it to her and she told me, Mama, what's the name of this princess? And she made me realize that the person for her is not what she wears, how she looks, but what's inside. That was something changed in me there. And another time we were next to the sea, and I was really enjoying and relaxing the view. And I was thinking to myself, she can't experience what I am experiencing. At that same time, and I thought that, she turned to me and she told me, Ma, are you hearing the waves kissing? And for me, that's, Poetic. and she changed my why she's so innocent. Those waves She are changed it into kissing a each wow. other. Yes, Beautiful. she really changed it into wow, this journey. They're giving each other kisses. Dawn huma affarijiet li aħna nitalmu il-ħin kollu minn Yes. persuni oħra. Irrelevanti persuna minn xi ikun għaddej jew xi kollu, imma jiena nemmen ħafna li meta jkun hemm komunikazzjoni dejjem għandek x'titgħallem u dejjem għandek x'tieħu minnu dik il-persuna. Innotajt illi Melania hija artistika immens anka fil-kliem li tuża. The waves are kissing. Din hija xi vera poetika, pereżempju, li taqra f'poeżija. X'inhu ma l-elementi artistiċi illi għandha Melania illi tallem il-ħaddieħor minnhom? Mela bdejna mindu practically baby with multi-sensory role and music. What music do you like, Melania? Is there any kind of music you prefer more than anything else? I like classic music. I thought so. Do you like it as well? Yes. A lot. Do you see with your eyes? The first thing I do when I listen to good music is that I close my eyes. And I let my mind build another perception of peace. And I think that is very relaxing. Because music gives us the opportunity to go in places that we don't go to on an everyday life, I think, that we're very stressed. Il-ħajja maġna wis. Do you like princesses? Yes, I have one in front of me right now. I have two, actually. What? So, You and your mummy. what's your favorite princess? I think my favorite princess would be one who is very courageous, one who is very mentally strong, and one who is very, very positive. Like me and Mama. Yes. Yes. Melania started music lessons from the age of, I think, one. One. She developed perfect pitch. Where was music lessons, Mom? With Miss Sarah. Even at school, they learn a song. She comes home and she can play it on the piano. Wow. Like that. Kemm kienet sfida it-talim fis-sistema edukattiva li għandna f'pajjiżna, pereżempju? LSCs, l-iskola. Okay. It is a bit of a challenge. It's specialized learning, teaching. Yes. And we're expecting teachers and LSCs to be orientation mobility specialists. They're not trained to do this. We're expecting too much from them. It's exhausting for parents to be the glue between home, school, therapies, all the other activities. And unfortunately, we don't have a team, a holistic team to guide the families and the teachers with this. Because it is a very it is a very holistic approach. It's a very holistical approach. And like you were saying, ġviri mela ħana elefti tal-Malti għal-beneficju ta' tal-ispettaturi, ġviri ħana għedin nejdu kif qed titkellem inti qed tgħidli li aħna forsi nipretendu ħafna mis-sistema edukattiva. Aħna illi bħala ġenituri, aħna il-bridge
biex naqdu ftit, użajt il-kelma glue fil-fatt, biex taqqat is-sistema bejn l-edukazzjoni li il-wilt għandu dritt tal-edukazzjoni u jrid jieħu l-edukazzjoni, kull ġenitur jrid jagħti l-aqwa edukazzjoni lill-ulied. Is-sistema edukattiva hija limitata, però fl-aħħar mill-aħħar It is what it is. hija dik li hija, però dejjem hemm lok illi nitalmu minn sitwazzjonijiet bħal dawn u nagħmlu Yes, but aħjar the intejbuha. problem is that we try and then we fix. Exactly. But then it's too late. We're wasting time. We're losing time, and they're growing, and the gap keeps on growing. Yes, Also, yes. like Melania, I made the point that I worked a lot on school readiness before she started school. Birħ semmejt li il-pre-braille Il-pre-braille skills. skills. Yes, Nixtieq tkellem niftit it's fuqha. developing the tactile discrimination, enhancing, I started with Jumbo Braille. There are a lot of steps to Tista' even tispjegalna forsi għal-benefiċċju ta' dawk li qegħdin iseguna li jistgħu jgħaddu minn sitwazzjoni simili tiegħek. Illum l-istorja tiegħek hija b'saħħitha ħafna illi nittamaw dan huwa elan ta' dal-podcast l-aħħar mill-aħħar illi min qed isegwina nagħmlulu l-kuraġġ u nisimgħu stejjer illi huma ta' suċċess. Illum il-ġurnata Melania tgħix ħajja mimlija attività, tgħix ħajja li tħossa inklusiva u dik iktar Yes. ħaġa importanti u li naturalment hemm il-komunikazzjoni għaliex x'inhi l-ħajja mingħajr il-komunikazzjoni. mhux hekk? Yes. So jidinna naqra ftit żgħira, fi ftit kliem dawn il-pre-braille Okay. skills. Mela kienet tibżat mis safarijiet ġodda. Kienet infatti anka presence tuża l-ewwel saqajja to feel, and then when she feels safe tmur għalija. Din naraw importanti ħafna fit-trabi illi nħalluha iħossu l-affarijiet Yes, b'saqajhom. and that's very important. Our role is to observe, wait, and then react on it, show her new things, and then wait again. Din You hija have to be very li patient. talmet kollox minn fuq l-internet. Inkredibbli. Kemm għandi klim ta' tifsira dik Marilena, proset. I mean, very patient to wait, not patient. Patience to wait, Patient patience that to you have to wait. wait. Exactly. So I started doing activities, sensory activities like finding objects in rice. In fact, there's a game we still play. Which Instead of I game do you spy still with play? my little eye, instead I spy with my little fingers, and we find things in jelly, in rice, in different beans, Yes. separating Trid to. tagħmel Yes, dan I remember l-eżerċizzju that ħellu. game. Yes. Bħal rammel, ros, u Melania tfittex ftit l-oġġetti ġo sabiħ. And when it came to explain what Braille is, I started using a 6 muffin tin tray and with balls to give her meaning, and then going always smaller, the egg tray, and now she reads the standard Braille. Yes. But that was all before she started school. U x'kien, presbina naf li inti bħalissa, din xaġa sabiħa li tkellimna fuq għal-biraħ ukoll fuq it-telefon. Għaddejja bi proċess biex tagħti istem tiegħek anki ma' fita. Yes, sharing my experience, and it worked out like what I did. Kif beda dan now. il-vjaġġ li jiena qatt mat-tim ta' fita wkoll? Okay, I have a friend, Charmaine, Yes. who Yes, she knew- works here at yes, Fita. Fil-fatti, għadna kif intqajna ma' Charmaine ukoll fl-ewwel parti yes. tal-programm. She knew what tagħna. I do with Melania, the books I create for her, and she told me to come to the office because they would like to see the books, and I came and I walked in an interview, which I had no idea Ħalta about. l-interview. I had no idea. Għawek, l-impjegati ta' fita kollha għandhom storja interessanti x'jasmu magħna. U di xi ħaġa sabiħa li nħobb nistaqsija f'kull programm biex niskopri nara kollha vera ħelwa l-istejjer tagħha. Kompli. And this was 2 years ago, but I wasn't ready. I was going through treatment, so I had to pause that journey of Fita. And a month and a half ago, I came back. Yes. And I'm sharing my experience. l-idejat tiegħek li kont tagħmel ma' Melania. Yes, and obviously they enhanced what I did
with Melanie. Naturalment hawnhekk hawn teknoloġija aktar Exactly, avvanzata exactly. illi kemm importanti illi di xi ħaġa vera sabiħa fita illi l-persuni involuti mhumiex biss persuni speċjalizzati studjaw is-suġġett u għandhom però hemm l-esperjenza li jgħix huwa first hand. First hand, yes. Illa li And they listen. taqra fuq Yeah. textbook, taqra forsi kif qed tajt inti ħadd it-tagħlim tiegħek kollu minn fuq l-internet, imma kemm titgħallem iktar hu mill-prattika. Hands on, yes. Ekku, definitely. ekku. Wallu mill-ġurnata, għandkom xi pjanijiet fil-futur fuq fejn qed jimxi l-brejl, naf li issa infetaħ dipartiment ġdid, forsi tgħidilna ftit x'inhu l-pjan fuq xiex qed taħdmu. U l-input tiegħek fil-fita llum il-ġurnata. Yes, I am showing my colleagues the different steps, the process. We're building a program for pre-brace skills. Qed tagħmlu qisu sillabu intom. Speċita. Yes, but obviously we need to work on it. Yes. It's not something Kemm that we qegħdin can nies start. fit-tim? 4, but it's a teamwork. It's not Yes. just that department or that. It's My mom has got an office upstairs. I was trying to find out more from your mommy. Can I hold your hand? Of course. Okay. I was trying to find out more from your mommy. Maybe she could give us some information about Braille. And all of this information that we're helping other families is thanks to you. Thanks to you and thanks to what mommy decided to go on a venture to create something to help other people. So you see how influential you are? Huh? Yes. Yeah. years back, they weren't giving so much importance to Braille. Eva. But it's all over the world, not just in Malta. And blindness is a low incident disability, so we didn't have the trained people on it. Globally, they found out that Braille is required for literacy skills. Yes. It's the way they learn how to spell, how to express themselves. L-alfabet. When, Lingua. Lingua. When And even someone is- socially, it makes a difference. when someone is blind like me, we all need to write some braille for us to feel it. We have to feel it, to read it. And ease learning. It's important for us. Aw, teknoloġija li fil-fatt anka rajna permezz tal-programm tagħna wkoll permezz tal-podcast, teknoloġija magħmula minn Braille, ġifieri qed nitkellmu fuq keyboards pereżempju, letteralment lingwa oħra illi qed wassal mezz ta' komunikazzjoni grazzi għal din it-teknoloġija avvanzata. Li qiegħda taħdem fuqha fita bħalissa. Jiena preparajt, mela minuta ħanitlaq ftit idejk, Melania ħanar, għax jiena preparajt ħafna mistoqsijiet. U kif jiġri dejjem il-mistoqsijiet ma nħares lejhom sewwa. Ma di mistoqsija vera ħelwa u nixtieq nistaqsi ħafna l-Melania. Melania, can I ask you a simple question? Yes, you can. Okay. So, what would your advice be to someone who wants to be a friend of someone who is blind? What do you think are the most crucial or maybe the gifts that a person should have in order Yes. to be friends with you? When I'm at school during break, since I'm blind, my friends see with my eyes, and then while we're walking, because they see with their eyes, but I can't see with my eyes. So So they show when you we're guidance? walking, they guide me, and there's something. If they see it, they tell me to be careful. Like there's a wall, or or when there are steps, they say steps. Yes, And then- exactly. Guidance. Yes. Guidance. Even if they're younger than me, because then they see with their eyes, and they let me know when there's a step, or be careful, there's a wall, I wish and that you to- don't bump in it. I wish to Exactly. say something which made a difference. I felt it deep. How the importance on about how to describe things intom ħafna informazzjoni xem madwarna.
kien hemm studio tifel sighted u tifel blind. Tifel sighted għalulu biex ipinġi a river. U pinġa river bis-siġar on both sides kif aħna kikun pinġuwa. The blind boy drew a big circle with many small circles around it. Reason being is that the big circle represents him in the river feeling the small pebbles under his feet. So that's how they perceive the world, their picture, their image. So if someone was there to tell him what's on his side, there are the trees or, bushes, he would know. But if you don't describe things, they don't know what's in the world around them. Xi ħaġa oħra li xtaqt nistaqsik l-aħħar ftit mistoqsijiet, però di xi ħaġa li aħna bħala fita u anke fil-podcast tagħna ma nistgħux ma nitkellmux dwar l-inklużjoni minn programm għal ieħor. Kemm tħoss illi l-inklusività, speċjalment f'pajjiżna u fis-soċjetà tagħna, tista' forsi b'xi mod qiegħda tonqosna jew inkella jista' jkun illi l-inklusività hemm ħafna iktar x'nitgħallmu biex inkunu nistgħu ntejbuha. Għaliex biex ittejjeb sistema trid titgħallem ħafna aktar dwarha. Jiena dejjem insistejt li speċjalment fl-iskola l-LSEs jridu jkollhom special training fil-każ ta' visual impairment, speċjalment blindness. They can do everything we do. They can fully participate in society, but with the right tools, with the right, with empathy, understanding. Inclusion is a beautiful word, but it's empty. We need to keep it alive. We need to act. We need to plan. I think we need to educate ourselves, live the experience, and then digest all of that. And act on it. You have to be proactive, but you have to be fast, not after you realize the mistakes. Xi ħaġa li affaxxinatni, pereżempju, minn dak li semmejt qabel inti u li s-sistema tinbidel imma tinbidel maġla b'mod maġla xi tfal jikbru malajr. And the academics, the curriculum is fast. It's fast. Immens. Kif tixtieq jew kif tixtieq li s-soċjetà tkun tista' tifhem aktar din il-kundizzjoni, din is-sitwazzjoni. Taħseb li hemm mod kif is-soċjetà tagħna tista' tibdel il-mod kif tindirizza jew x'ikun il-parir tiegħek kieku? Kieku kellek titkellem ma' daw il-key opinion leaders ta' pajjiżna u kellek tibdel xi ħaġa u kellek il-poter għal ġurnata waħda biex tibdel xi ħaġa, x'tagħmel? Li jkun hemm multidisciplinary team. Child psychologist, occupational therapist, special ed teacher li għandna, but we only have one for Malta and Gozo, which is a bit too much for her. When it comes a physiotherapist, I don't know if I asked. When it comes to sports, everything together, communication between all of them, not separately. Melania. Yes? I saw you on a billboard recently. Yes, I did a picture of me on a billboard. Of Fita. Of Fita, yes. It's an army. Yes. So now people know that that person is you. And whoever wants to follow Melania on Instagram as well, he can do so, because there is a lot you can share with us. And you can really inspire many people. You really inspired me today. Yes? Yes. Thank you, Lara. I love you so much. I'm a bit far away from you, but can we have the hug later? Of course. Of course. Okay. let's just finalize this interview. Mela, we're going to continue. Just last question. My last question is going to be for you and for Mommy. Is there anything that you would want to change in Malta? What would it be? I
don't want to change anything because I enjoy everything. When I grow older, I want to become a swimming champion. Wow. I need to do a lot of swimming. Is there something you'd want to do in the future for children like you? Or for society? Do you have a dream you want to achieve? I when you have a grow older? dream that when I grow older, if there are some blind children like me, I could help them to learn Braille. That's really nice. That's really nice. And I think you're already in that process. At least Mommy is. Yes. Yes, and last thing I would like to say, il-kelma miskina li naqtaw li nifqu Sabiħa. ngħidu. Iwa nixtieq li nitkellmu dwarha di qabel ma nagħlqu din l-intervista. Ejdilna. Ħanersaq viċin, Melania jiena. Jina nifhem xi għaxina meta kelli l-aħbar. Jina tallimt magħha, kbirt magħha. Għalija mhix miskina. 100%. Melania saqsietni mistoqsija, ma konċ preparata għalija, għart li mama jina twilit għamja. Għatila Iva, għart li I'm so lucky. I can touch, I can feel people's faces. And she's happy, she smiles, she enjoys everything. And my mom has a lovely face. She does. I can assure you she does. She does sailing, she does skiing, she Sailing and skiing. wall I climbing. just tried them this year. Yes. I Wall tell her, Mom, climbing. Wait. I tried skiing when I was in Belgium, when I went this year for Easter. And I tried sailing on the 4th of May. I saw was already photos. here. I saw your photos. And I like them both. On the first lesson of skiing, I found it a bit too fast to go down, and I didn't like it. You don't like speed? I don't like speed, no. Okay. And on the second two lessons, the last two lessons, on the second lesson and the third lesson, it wasn't bad. I liked it. Okay, until you get, the new skill, until you discover a new skill and you get confidence in it, eh? Just like everyone else. I mean, that's very normal. Right? Until you become a professional then. Yes. Yes. Konna nabdu suġġett fuq tal-mixin. Jiena nemmen illi għandek raġun ħafna 100% fuq dak li qed tajt u din tikkrea ħafna ansjeta wkoll f'persuni illi dak li jkun ma jkunx jaf kif ħajaġixxi u ma jkunx jaf kif ħajitkellem. Naħseb jiena. Yes. It's just normal. Act normal around them. Ask questions to them, not to the people who are accompanying them. They have a Yes. voice. Exactly. And can I tell you something? Like, yesterday I was anxious because I had a test and I don't want appointments. But a podcast like this is okay. Not even an appointment to the dentist. I don't feel like going, but I have to go today. But I don't I don't want to go this month. I don't blame you. But I really want to thank you for coming over here today. Would you like to add something for the people who are watching us right now? Would you like to say something? Any about message? what? Anything you want to say? Thank you for this. Thank you for recording a nice podcast session. Yes. Above all, I'm really happy that you came. I'm really, really happy that you and Mommy accepted this invitation to coming here. Thank you for this opportunity to spread awareness. It's our goal. That's why we Yes. started the Instagram page. And something else. Let's focus on the abilities and not the disability. Very good. That's Il-lammi kemm sabiħa di. Ejjew nifukaw fuq l-abilitajiet u mhux id-diżabilitajiet. Hemm ħafna abiltajiet u permess tal-fita, naturalment, l-ewwel qed inxerdu l-kelma illum magħkom. Ġifieri qed nofru
ħafna aktar edukazzjoni u ħafna aktar arfien dwar is-servizzi li qegħdin jingħataw hawnhekk minn propju hawnhekk ħanna nisabu fil-binja ta' Fita. Qegħdin narfu wkoll u nagħtu aktar edukazzjoni dwar inklużjoni fis-soċjetà tagħna, ġifieri kif tkellmet sew Marilena llum u anke Melania, inklusività mhux biss fis-soċjetà, fil-komunità, iżda anke fl-iskola, fil-postijiet tmur fejn tmur, kulħadd irid iħossu inklusiv, mhux hekk. Anka sempliċement illum tu għandek persuna mhix qiegħda tkellmek fuq il-post tax-xogħol għax forsi għandha problema personali, ukoll kważi qas tħossok inklusiv. Ġifieri jaħseb wara fil-ħajja ta' kuljum fejn għandek ħafna iktar abiltajiet xi twassal inti, però trid tħossok li inti parti minn din il-komunità, jrid ikun hemm naturalment it-teknoloġija u dak kollu li jista' jwassal biex jgħinek ħalli inti tkun tista' tikkomunika u tgħix ħajja kemm jista' jkun komda fl-aħħar mill-aħħar. Well, I like going for interviews, and this one was really nice. It was the best interview ever. So can I make another public invitation if we had to invite you another time? Would you come Of course, in the future? of course. And we'll talk about something else, like, who knows, like art, like music, like... Yes. Yes? Like I also dance. I do ballet lessons. I also do piano lessons. I do a lot of lessons. Physical preparation is very important, training. Training, Training. of course. I like to get stronger, and even Mama, we both do training. You know you look like sisters, you and Mummy. You're a I team, know. eh? Yes. Yes, You're a team. we're a team. U Yes. fuq din il-nota ta' team, aħna unek ħanalqu din l-intervista verament helwa. Don't forget the invitation now. You promise to come another time, okay? I promise. Will you get Mommy with you? Of course. Of course. Well, I come a lot here to visit Yes. with my mom. So the my next- mom, she works sometimes. She works here. So the next time you come here and you're next to the podcast room, now you can remember this interview that we had together. Right? Yes. Good. Thank you. Grazzi ħafna Marilena tal-ħin tiegħek. Kelli ħafna iktar mistoqsijiet li xtaqt nistaqsi, però naturalment il-ħin tagħna huwa limitat, so If you minn want, hawnhekk- you can ask her. But the Next time time. is limited. What are you going to do now? I'm going to keep the questions. So next time you come, I will continue asking these questions. Is that a deal? Deal. A deal. Grazzi, Marilena. Thank you, Vera Alaya. ħadd pjaċir nintaqa' magħkom, nitkellem magħkom. Thank you, Melania. We will be in touch. U grazzi lilkom it-telespettaturi li segwejtu puntata oħra minn dan il-podcast tagħna illi naturalment iġib l-isem ta' ħadd ħliefek. Isem illi huwa b'saħħtu ħafna illi jiddiskutu dawk l-abiltajiet kollha illi Fita qiegħed jaħdem fuqhom bħalissa. Grazzi Fita din il-fondazzjoni illi qed torganizza dan il-podcast u grazzi l-tim ta' nies illi għandna wara l-kameras għandna il-Julia, l-Wayne u għandna wkoll ħabib ieħor tagħna li naturalment diħel u ħireġ jgħinna naqra biex jara li kollox għaddej sew. Grazzi il-kap eżekuttiv ta' Fita, grazzi wkoll lil-Owen u lil-Joe illi rajnihom fi programmi oħrajn ukoll. U grazzi tal-ħidma kbira tim multidisciplinarju ta' nies kif ukoll Charmaine li kienet magħna wkoll fl-ewwel parti tal-programm tagħna biex ikun jista' jittella dan il-programm, programm edukattiv, informattiv u ta' kwalità. Grazzi ħafna lilkom. Inaqdu magħna għal programmi oħrajn jekk tidu segwu programmi ieħor illi diġà der tistgħu literalment tidħlu fuq il-paġni soċjali tagħna fuq il-pjattaforma ta' Fita Malta u hemmhekk tkunu tistgħu segwu puntati oħrajn, programmi oħrajn anke dawk li ħajdu fil-futur fil-kumdità ta' darkom fil-ħin illi tixtiequ intom. Bewsa kbira, shall we give them a big kiss, Melania? Insalmulkom. Grazie ħafna. Mwah! Bigger kiss. Bigger Mwah! Good. Fita, servizzi għal ħadd ħliefek.